Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan teruskan kembali Iqra 6 halaman 29. Ada Kalestari Ahnan. Silakan Kalestari. Dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus alif ya Pak Ustaz? Ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Kemudian. Dzalika kitabul la raiba fih. Jangan buru-buru. Dzalikal kitabul la raiba fih. Lahnya kan panjang. Ya, jangan buru-buru. Dinikmati. Dzalikal kitabul la raiba fih. Roy jangan rai. Raiba fih. Ulang Pak Ustaz. Ya, ulang. Dzalika kitabul la raiba fih. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kemudian. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kemudian. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kemudian. Wa may yaskur fa innama yaskuru lin nafsi gitu Pak. Iya. Ayo coba ulang bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kemudian. Wa man kafara fa innallahu Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jangan buru-buru. Ayo nyamber bundahnya ditahan. Wa man kafara fa innallahu ghaniyyun. Fa innallaha bukan hu ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian. Wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu. Wa huwa ya'iduh. Berarti pendek. Oh. Ya Pak. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa yu'idhu. Wa huwa ya'iduh. Wa huwa ya'iduh. Oh, wa huwa ya'iduh. Itu Pak Ustaz. Iya, kalau diulang balik dari wa huwa ya'iduhu. Iya. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Iya. Kemudian inna syirka. Inas sirka. Bukan inas. Maaf ya kayak. Ini kayak orang lagi marah nih. Karena ngajarinnya ada tasdid. Innas gitu Kak. Innas sirka la zulmun azim. Innas syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Jangan buru-buru kakak, ulang lagi ah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wa
panjang nggak Pak Ustaz? Nun itu. Ya, wawasainal insana biwapa. Ada mantobinya tuh, ada alif. Wa wassaynal insana ya Allah. Wa Nah, wassaynal insana biwalidayhi. wawasainal insana biwalidayhi. Ulang lagi. Biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Oh panjang Biwalidayhi. ya Allah. Nah, Wa wassaynal insanu biwalidayhi. insana. Nah. Bukan nu. Nah, Ayo. ya Allah. Wa wassaynal insana ya Allah. Biwalidayhi. Ayo Wa tenang. wassaynal insana biwalidayhi. Iya. Kemudian. Um, Hamalat. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh gitu Pak Ustaz. Ya, wabisaluh. Terus wabisaluh. Wa fisaluhu fi amaini anis kurlil wali Tenang. ya Allah astagfirullah. Wa in wa in wa fisal wa fisaluhu fi amaini anis kurli walidai wali ya Allah. Walidai. Cayo, ulang lagi. Astagfirullahaladzim. Sinnya keluarin. Metik nih. Gak ada Mm-mm. giginya nih. Fa i bi wa fisaluhu fi amaini anis kurli walidai. Walidai. Ulang lagi. Oh, wa fisaluhu fi amaini anis kurli walidai. Banyak, banyak. Ulang lagi. Ayo. Wali, yo, ini pas walidai gitu. Walidai. Itu ulang lagi. Halo, Ayo. ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulang lagi harus bagus. Wa fisaluhu fi amani anis Ini lin. ya Allah. Fi amaini anis kurli walidai. Ya, walidai. Terus. Ilayya masir. Ilayyal masir. Masa udah tamat Ya Quran. Allah. Akronimnya nggak bisa. Yuk harus bisa, harus bagus. Harus dilatih ya, walaupun udah belajar diulang lagi nanti. Betul. Iya, Pak Mas. Ustaz. Wa in jahadaka ala an tusrika bihi ma laisa laka bih Iya. ma ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kemudian. Wattabi'. Wattabi sabila man anaba ya Allah. Wattabi sabila man anaba ilaihi. Iya. Tumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Halo? Halo? Mana Pak Ustaz?
Ya bunayya innaha intaku misqa habatin. Oh tak nampak yang bawah. Halo, halo, halo. Ya Pak Ustaz. Ada suara saya? Ada? Nah, tadi diulang lagi yang ini salah nih. Yang mana? Wattabi' sabila man anaba ilai. Ilai bukan ilaik ya. Di situ. Ilai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ilai. Nggak Ilai. dipanjang. Ilai. Nggak Pendek. panjang. Nggak panjang, betul. Wattabi' Wattabi sabila man anaba ilai. 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 Ya Allah. Ilai gitu kayak orang lagi marah. Ilai. Oh macam itu. Ilai. Kemudian. Tsumma ilayyal marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Kemudian ya bunai. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardal. Macam tu Ustaz kalau ya. berhenti. Min khardal. Min khardal. Min khardalin. Min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Iya, bagus. Terus innallah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Ya, wa'mur bil ma'ruf. Kemudian wa'mur bil ma'ruf. Ini apa Ustaz? Ya. Wanha anil wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkari wasbir ala ma asabak. Iya, benar. Terus Inna dzalika min azmil umur. Iya, min azmil umur. Wala tusa'ir. Wala tusa'ir qaddaka linnas. Iya. Qaddaka linnas. Wala tamshi. Terus wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamsi fil ardi maroha. Terus innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, mukhtalin ifa ya. Mukhtalin fakhur. Mukhtalin fakhur. Kemudian waqsid. Waqsid fi masjika aduh ya ini Pak Ustaz. Waqsid fi masjika waqdud min sautik. Waqsid fi masjika Waqsid fi masjika Waqsid fi masjika waqdud min sautik. Waqsid fi kan pasaknya. Fi kan ini. Ya. Waqsid fi masjika waqdud min sautik. Waqsid bukan waqsid. Hanya kan enggak ada barisnya. Waqsid fi masjika waqdud. Pendek. Salah. Waqsid fi masjika. Ayo. Waqsid fi masjika waqdud. 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 Ya Allah. Ayo ulang lagi.
waqsid fi mashyika waqdud min sautik. Min sautik. Kemudian. Allah. Inna angkara aswati la sautul hamir. Iya, la sautul hamir. Kemudian. Amanar Rasul. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi Mir rabbihi. Ulang Pak Ustaz. Iya. Amanar Rasulumi ya Allah. Amanar Rasul bima. Tenang Kak. Allah. Amanar Bukan. Rasul ya. Amanar Rasulu bima. Amanar Rasulu bima. Amanar Rasulu bima. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Bukan. Ilaihi mir rabbihi. Ada tasjid Kakak. Ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Iya. Ya Allah, nanti Kakak lihat metode Rini ya. Metode dokter ini kayak gini. Amanar Rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Lagu tidak penting dulu. Lagu tak penting. Lagu tak penting, yang penting panjang pendeknya, hukumnya betul dulu. Coba yuk pakai metode Rini coba. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Gitu. Ya, metode ini itu agak disentak-sentak. Mana panjang, mana pendek. Enak banget itu. Banyak orang yang katanya suka, lumayan. Cuman suara saya jadi jelek katanya di situ. Apa-apalah, yang penting baca kalian bisa jadi lancar. Ya, nih pakai metode ini gimana? Tadi kulum gitu bahasa kulum ya. Kulum. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya. Ulang. Ya, boleh. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Bagus. Kemudian. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Mir rusulih. Mir rusulih. Mir rusuli. Kemudian. Wa qalu sami'na wa ata'na gitu Pak Ustaz. Iya, betul. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Rabbana wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, illa wus'aha. Terus laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Terus Rabbana la tu'akhidna. Panjang Kakak. Ya Allah. Rabbana
Rabbana la. Ayo kakak terima. Rabbana la tu'akhidna. Tu'akhidna. Oh ya panjang. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'a. Rabbana la tu'akhidna. Ayo. Rabbana la tu'akhidna in nasina gitu apa? Nasina au akhtana gitu. Au akhtana. Iya. Ya Allah, belum ganti. Au akhtana. Au akhtana. Oh iya. Au akhtana Rabbana Tamat kah? Kalau nggak dibentak-bentak saya nggak puas nih, biarin aja. Biar pinter. Yuk. Dari mana Pak? Au akhtana Rabbana aja. Rabbana wala Rabbana wala tahmil. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Iya, kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la ya Allah. Taqata lana bih. Mala taqata lana bih. Iya, kemudian waghfir lana wa'fu anna dulu Pak. Enggak pakai. Rabbana ini bawah kan? Iya, ulang lagi dari atas. Rabbana wala tahmil, ayo. Ayo. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Iya, terus Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ma la taqata lana bih. Kemudian Wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna waghfir lana. Warhamna. Hanya kecil. Warhamna. Ayo. Warhamna. Warhamna anta maulana fansurna. Anta maulana. Anta maulana. Anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Alal qaumil kafirin. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Penting bila telah benar semua syukur lancar lulus. Bila terpaksa belum lancar tapi benar semuanya bisa diluluskan juga insya Allah. Setelah tadarus beberapa juz akan lancar sendiri. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak ada hutang, kakak sudah bisa ke surat-surat lagi. Alhamdulillah, terima kasih atas segala kebaikannya. Semoga Allah mengganti berlipat ganda ya kak ya. Alhamdulillah. Saya ini lagi sebetulnya lagi sedih karena murid-muridnya sekarang kan lagi pada sibuk, jarang ada. Tapi saya lagi sibuk bikin program-program baru itu yang metode rini itu. Metode rini itu gitu kak. Jadi bacanya kayak gini nih.
Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamal tahu alal ladina min qablina. Itu sebetulnya metode hentak yang saya punya. Kalau saya dulu kan hentaknya kasar, galak gitu. Kalau Bu Rini itu ngaji kemarin lagunya dia tuh nyentak tapi nggak dibentak tapi nggak nyentak gitu loh, nggak dihentak. Oh saya bilang enak juga nih saya pakai gitu kan. Kalau dia lagi ngaji saya tiruin dia ketawa. Jangan ditiruin kayak gitu. Dia sendiri malu dengerin suara sendirinya. Tapi bagus. Jadi bagusnya tuh kan panjang pendeknya kelihatan kan. Rabbana wala tahmil alaina. Tuh jadi jelas. Mana panjang, mana pendek, mana idhar, mana idgham. Jadi saya sebut aja mudah-mudahan dengan metode dokter ini, memang beliau kan dokter. Nah, mudah-mudahan YouTube saya jadi banyak lagi. YouTube-nya kan lagi turun nih karena banyak saingan sekarang. Tapi nggak apa-apalah. Kita bersaing dalam kebaikan. Yang penting kita niat karena Allah berbuat kebaikan. Karena masih banyak yang tertolong dengan kita. Alhamdulillah gitu kan. Gitu. Kakak terima kasih atas segala kebaikannya. Semoga Allah membalas berlipat ganda. Salam untuk Kak Hanan ya. Kak Hanan kapan mau belajar sholawat? Katanya dia pintar, pandai sholawatannya katanya. Udah tidur dia, udah penat ya Pak Ustadz, capek. Oh udah penat ya. Baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.